dla mě by to byl najlepší výbor, jaký je teraz možlivý. Myslím, že observuje tu polskú pilku od tego času, jak byłem w Rakowie i neviem, či zobačiłem lepšieho polského trenera, jak jest on v tým momente. Ale to jest moja opinia. Jsou iní ľudia, ktorí musia zrobiť ten výbor i naštěstí to nejsem ja. Ale nie, myslím, že trenér Papšun jest top trenérem v Polsce i pokazuje to co sezon, keď je s trenérem. Myslím, že to bylo vidět i v Rakově, keď nebyl trenér, že ten sezon nebyl tak udaný, jak keď je on trenérem tego Rakova. No i myslím, že jsme zrobili duży sukces na to, že to byl malý klub. Teraz už je więkší, myslím, že na jiném poziomie, ještě jak byl v tom čase.